onyakeni wonke ngiyambonga uNkulunkulu nentesezizweni yamazalwane nje ngicabanga ngokukhulu kukaNkulunkulu bazalwane ikhona inkonzelo yabasejozini kwathiwa kungahambi umuntu ngoba kunobungozi kodwa baba nomama baphuma baya ezweni okukhulu kukaNkulunkulu nokuhle bakhe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane kusukela iminyaka uqala phansi ngimbonile uNkulunkulu angenzele umusa ube kwagula indodakazi yami yalala phansi inyanga ezintathu kodwa uNkulunkulu ngimbonile angenelela bazalwane kakhulu ngiyambonga ubukhulu bakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu uningi bazalwane uNkulunkulu angenzele khona uningi okuhle futhi uNkulunkulu angenzele khona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngengibonile ekhaya kodwa uNkulunkulu unamandla kukho konke. Ngibonga ukuthi bazalwane nabantwana bami bayamthanda bayamethemba uNkulunkulu kubalulekile kakhulu bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu unyaka siwuphethe abazalwane imfundiso esiyitholile kubaba nomama nakubefundisi bethu. Siyabonga bazalwane izweni yami bekhona umhlabelelo ukuthi jabulani sesingabantwana benkosi isimo bazalwane umama edlule kuso kodwa kaze simbone eqhuka bazalwane simbone lokhu aqinile ukuthi abanazo izingozi bahlale nje egatsheni njengenyoni. Bazalwane uNkulunkulu uyasithanda ngiyanxusa uNkulunkulu asipha amandla nakulo nyaka masikusombuka simkhole bazalwane. Engibonile emkhosini ka3 days ebesikuwo ngabonile amandla kaNkulunkulu bazalwane ngosuku esiyawuqeda ngalo ngolwesine. Hayi bazalwane muhle uNkulunkulu esimkhonzayo igama umkhuleko nesivumo samaRoma siwenzile umsebenzi bazalwane walokhela inyawo umkhulu wangahambeka bazalwane kodwa uNkulunkulu awenza umsebenzi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu dimonela lihlasele laqotshwa ngoJesu Kristu inkosi ungathi sesiyahlabelela noma sesilele bazalwane. Ngiyamnxusa uNkulunkulu asiqinise asipha amandla simkhonze singayeki uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.